ibihe byiza abakunzi b'Intare Official, mukomeze mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo. Ndaje ubu ngubu ikinzanye ni ukugira ngo turebere hamwe icyabasha gutanga amahoro ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere. Muraza kubyumva mu kanya, hari ijambo numvise ryavuzwe na General Major Retired Jack Nziza. Ni ijambo ryiza, ijambo yavugaga ati nta munyarwanda uhera ishyanga, nta munyarwanda uhera ishyanga. Ibyo rero bishatse kuvuga ko yaje gutanga n'igitekerezo kimwe muri za 2001 2002, aho ngaho muraza kumwumva agaragaza uburyo n'interahamwe nazo burya aho ziri FDL ziku ati tuzarwinjiramo, ati abo kubikora barahari, ati n'ubundi koko twasanze inkotanyi zaramaze kubitegura byose, baratwakira neza tukarya inyama kabiri, ntiyambwiye ngo ni kabiri mu cyumweru, ati turi kurya imisuni. Turaza kubyumva, hari n'undi nawe wabashije nawe kubivuga abigaragaza nabo uburyo nabo bibereyeho. Reka mbwe ariko nka bariya baba FDLR, reka mbabwize ukuri, hano muri Goma harimo FDLR nyinshi, hariya muri quartier Majengo harimo FDLR nyinshi, quartier Mugunga, Kizima na Kiziba harimo FDLR nyinshi. Aho n'ahantu harimo FDLR zihafite amazu, zihafite amamoto ndetse n'abandi bafite amataxi, amabisi, sibyo? Amabisi, amaminibisi barafite hariya, nibo bayakoresha. Ngewe ikintu cyo nababwiraho kimwe rero, Banyarwanda muri FDLR, Banyarwanda mufite ingengabitekerezo y'iki FDLR, y'iki Omega, niko nabivuga, ingengabitekerezo y'iki Omega, ingengabitekerezo y'iki Omega, ingengabitekerezo y'ivanguramoko. Muve muri ibyo ngibyo, ahubwo mutahe. Reka mabwira amahirwe mufite yo gutaha mukajya mu Rwanda. Buriya uretse muri Kongo natwe ubwacu birwaga umwana yashaka igitutsi cyo kugutuka agahutuka ngo toka we munyarwanda kabira mucafu. Tonka ngaho yagututse yakweneje ku buryo no kugira ngo uvuga n'ikinyarwanda. Ndabyibuka igihe twageraga mu mujyi wa Goma, umuntu yaguhamagara uri mu modoka ugatinya kwitaba, no kuba wavuga ikinyarwanda, ahubwo ukabati ngo nitakwita niko mu bisi. Aho ngaho wabaga agahita agabyumva yuko wenda ari Masisi, akumva ko udashaka kuvuga ikinyarwanda. Mu gihe ubu ngubu agaciro kari muri Kongo mu gice cyabaye libere na 23 nuko buri bantu bose bari kwiga kuvuga ikinyarwanda. Ako nta gaciro gakomeye. Ibyo rero bivugitse ngo mu gihe cyose umunyarwanda yaba ari hariya hakurya yambutse agataha akajya mu gihugu cye, yabona bya byangombwa, niba azakora business, niba ari inzu yaguze ni inzu ye, niba ari moto azayikora ayikoreshe imubyara umusaruro, ndetse no ku nyungu zizabonekamo wenda azishyura iyo misoro, azishyura kuri Alliance Fleuve Congo 23, ubundi ku nyungu agenda ajya guteza u Rwanda imbere, yubaka inzu, akora n'ibindi bikorwa n'ubundi twavuga byiza, ku buryo azubaka inzu mu Rwanda, akaba yagura n'inka akayorera mu Rwanda, akagura ingurube akazorera mu Rwanda. Ayo ni amahirwe kuko azaba afite ibyangombwa. Nimwishinge Rumuri, nimwishinge Omega, nimwishinge Nyembo, nimwishinge Sirikove, nimwishinge Guillaume, nishinge arandi mugabo nabonye ngo yabaye ngo umuvugizi, niba ngo yarasimbuye nani ngo wabaye umuvugizi wa FDLR. Abo ngabo ntimubishinge kuko bari ku nyungu zabo, ariko noneho mwajya kureba mugasanga imiryango yabo iri muri Zambia, iri muri Uganda, ndetse indiri aba Omega bari mu Rwanda. Mwebwe muri gupfapfana, muri gupfa nubi, muri kwandavura, muri kwiba amateke, muri gutega abantu bavuye kuranguza amangwende mukabambura. Ubwo buzima mumenye ubwenge, abari mu rubaya muri yo muri benshi.
abari hano muri Goma, abari muri Warikare, abari muri Rucuro, muri benshi, muri Binza na Bwito, burya muruzuye, Masisi, Burungu, Kabaragashi, Gicanga hariya barahari, epfo uwo bita Kurambure barahari cyane, mwese barahari cyane, mwese mushishikaye mwataha ubundi noneho, kuko inkuba zigiye gutangira kuritura, uwo zizakubita ntimuzavuga ati ngo ntabwo mwaburiwe, muri kuburirwa nimwumve, ariko noneho igihe bizaba byakomeye muzabura naho muririra. Bakunze b'Intare Official rero, nashaka kugira ngo tuze twumve bumwe mu buhamya bwa bamwe babaye muri FDLR, ariko tunumva n'ijambo ryiza rya Fande rya General Major Retired Jack Nziza. Ngaho FDLR aho muri hose mukurikirana Clever Bema, mukurikirana Intare Official, umenye ubwenge. Ibyo ndi kubabwira rero, ushobora kugana M23 kuri defense zabo, baragucyura bakujyane mu Rwanda, pagerera ku mupaka, kuko bafite umupaka bahuza n'u Rwanda, bahereza abanyarwanda ati nguyu umuntu wanyu, murajya mufata iyo miryango yanyu muyohereza hariya muri CNL, Commission Nationale des Refugiés, ikorana na HCR, mubohereze ku buryo iyo nimero ndashyiraho nimero zanjye zose, mumpamagare nka Bemba, mumbwira ati cyangwa mwandike comment, nimushaka mushyira muri comment ati twamaze kubyumva, nimwishinge Omega, nimwishinge Nyembo, nimwishinge Rumuri, nimwishinge ba Sirikove, ba Guillaume, nimwishinge ba Tafi, nimwishinge bande bakiri, ariko kiri ngo maracyariho koko, abo bose nimubishinge, dore musigaye muri bake cyane, ukongera ukabwira abandi ngo muri bake cyane. Krapu murabona ko bamaze gushira, ngo buri kwezi hataha wenda 80 muzasigara niki, kuko kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza muri uku kwezi turimo, byegeranye avuga ko abarwanyi bamaze gutaha bagera muri 800 bo muri FDLR. Muzasigarana iki? Ngaho rero mureke dukurikirane amagambo meza yavuzwe na Major General Retired Jack Nziza. Mwiyumvire ko nta munyarwanda uhera ishanga, mwese muzahera ishanga koko. Ngaho rero twumve. Abantu baratuye babaye abakongomani, ariko ntibava mu rwababyaye. Erega ndababwira akantu kamwe karabatangaza, bamwe abenshi muranakazi. Abanyarwanda tibahera ishyanga, ntibishoboka. Murabyumva mw'abantu? Yes. Ngira ngo hari mu 2001 nangwa mu 2002 Amavubi yagiye gukina muri Cameroon. Ninde ubyibuka? Ninde wibuka iyo kesi? Amavubi, ikipe y'u Rwanda yagiye gukina muri Cameroon. Igeze muri Cameroon isangayo abanyarwanda bari indere hamwe bahunga, ariko bakomeje baragenda bagera Central Africa, babanje kugera Kinshasa, Central Africa bajya Gabon, baragenda bagera za Cameroon. Icyo gihe bari benshi muri Cameroon bafite n'amafaranga, bajya muri stade, murabyumva, gukurikirana umupira w'u Rwanda na Cameroon. Uzi yuko izo nterahamwe zashyigikiye ikipe y'u Rwanda? Murabyumva nk'abantu? Abo ngabo bashyigikiye ikipe y'u Rwanda, byanze bikunze baravuga ngo aho tugeze aha ngaha badusanze hano turi abanyarwanda, bashyigikira ikipe y'u Rwanda. Icyo ngicyo cyarabaye umugaragaro, kandi baragiye bari mu guhunga u Rwanda kugera iyo ngiyo, nuko dore bavuye hano ku mupaka mu guhunga ibirometero 5, bagera mu birometero 20 20 bahunga u Rwanda.
ariko u Rwanda rubasanzeyo, u Rwanda rugize rute, rubasanzeyo baravuga bati uru rwatubyaye turarushyigikira. Uwo muco ntugura. Murabyumva abantu? N'abariya abantu bari hakurya hariya ni isoni gusa, muzibakuremo batahe bose, sibyo? Ni isoni, mubakure mu isoni, mukora umukoro. Urumva? Uziyo abakongomani murabazi benshi, ushobora no kubwira umukongomani ariko abo bantu muturanye wababwira bagataha, akakubwira ati baba kuna makuta, akagusaba makuta akagusaba makuta menshi mu gihe ubona akazi. Ariko mwebwe nk'abanyarwanda, ni ukureba kure kwanyu, ni umutimanama wanyu tugomba gukora, tugacyura abavandimwe, barumuna bacu, bashiki bacu, kandi bizakorwa. Icyo nababwira ni uko wa muco wacu kuwushimangira ni ugukunda urwatubyaye, mu rwego rwo gukunda igihugu, mu rwego rwo kumva yuko nta kindi kintu wakora kiruta gukunda igihugu cyawe, ibindi byose bizanye. Kandi muri urwo rwego ibyo ukora byose bijya imbere, bitera imbere. Murabyumva? Yes, icyo ngicyo ni ikintu cyangombwa cyane. Icyo turora ni ukuntu u Rwanda rwatera imbere. Icyo dushinzwe twese aho turi hose, iyo uteye imbere wowe nk'umucuruzi, u Rwanda ruba ruteye imbere. Iyo uteye imbere nka transporter, iyo uteye imbere church yawe ugatera imbere mu murenge urimo, mu kagari urimo, u Rwanda ruba ruteye imbere. Icyangombwa gikomeye cyane ni ugukomeza ukurikirana kandi ushimangira ubumwe bw'abanyarwanda aho uri hose. Kandi ukaba confident, ukagira icyizere uti ntacyo u Rwanda ruzamburana, ntacyo u Rwanda ruzamburana mu gihe mpari. Brigade Commander yahoze atubwira amasibo. Yes, amasibo afite responsibility ishoboka. Kandi ni base y'umutekano wacu. Natwe rero nituva hano turava hano dufashe ingamba zivuga ziti tuvuye hano twihaye umukoro. Meya waduhamagaye azajya duhamagara periodically aduhe updates z'umukoro twihaye, aho utugejeje, aho ese tumaze kugera ku bwinganire cyangwa turacyategereje. MONUSCO imaze hariya imyaka 30 hafi 20 MONUSCO ni akazi yahawe, ntacyo bivuga. MONUSCO yafatanyije n'abandi kurwanya u Rwanda, gutera u Rwanda, kurwanya u Rwanda, birayinanira. Ubu ishobora gucyura, kugerageza uko ishoboye igacyura abanyarwanda. Ariko tuvuga tuti ni kandi ese kuki tugomba kubategereza? Ibyo ngibyo
bikwiye kuba umukoro wacu tukabyikorera pe. Rero nagiraga ngo mbahe interuro y'ibiganiro tugiye kugira, ibiganiro byacu turashaka ngo twisanzure tuganire nk'abanyarwanda, dutange ibitekerezo, tuve hano dufashe n'ingamba. Rero nabandekeye aho ngaho, nyakubahwa MC ukatuyobora, ugakomeza utuyobora, hanyuma tugaha umwanya bagenzi bacu tukaganira, abantu bagatanga ibitekerezo mu byiciro bitandukanye, hanyuma inama igakomeza. Murakoze. uyu musore murabona ko ari umusore w'ibigango, umusore munini rwose ubona ko atubutse, wabaga muri ya mitwe yitwaje intwaro, yabaye muri FDL igihe kirekire. Araza kutubwira urugendo rwe, ubuzima bwe yabayemo, uko byitwaye aka kanya, aho yamaze kugera mu gihugu cyamubyaye. Araza kutwibwira, ndumva ntatinze namubaza ubundi akatwibwira. Mwiriwe neza? Mukomere cyane. Twiriwe neza. Yego, nashatse kugira ngo nganire namwe kuko twaje guhurira kuri centre culturel ahangaha Rubavu, ubwo hari inama yakoreshwaga n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ndetse na komiseri, ni chairperson wungirije wa commission de mobilisation no gusubiza mu buzima busanzwe abari ingabo n'abari abasirikari, General Major Jacques Nziza militayadi. Ubu ngubu nawe wabashije kugera ahangaha. Ndashaka kugira ngo uze kuduhereza amateka, wivuga amazina, grade yawe, igihe wagiriye mu gisirikari, igihe waviriyemo, ubuzima wanyuzemo hariya hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mazina mwatwibwira? Murakoze. Ku mazina yanjye ni Gaporali Nzayisenga Evariste. Yego. Ninjiye mu gisirikare cya FDLR mu 2014. Yego. Nigiye seyi Inyanzare, ubwo nize seyi turi mu ntambara ikomeye. Intambara yarashojwe, dusa nk'abaruhutse, turagaruka aho bita Kamatembe hafi y'Ikarenga, turapumuzika. Ngaho twagapumuzitse, intambara irongera iraba ya M23, ariko iba nyine nifuza gutaha, narabuze ubwataha. Bambwira ngo mu Rwanda ngezeyo bankeba, badutera ubwoba, umutima ugahora undya. Ariko igihe cyarageze, numva ko ngomba gutaha, kuko nimfatu nzaba mfuye nk'uko abandi bapfa. Ariko nageze mu Rwanda, ibyo bavugaga ko ari ukubeshya, yari politike ya FDLR nyine yadushiragamo. Mu Rwanda ni amahoro, ndarya nkaryama, sincyumva isasu. Muri make mu Rwanda ni amahoro. Yego. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 33. 33. Urubatse? Yego. Ufite umugore n'abana? Mfite umugore n'abana 3. N'abana 3. Yego. Wajya mu gisirikari ufite imyaka ingahe? Ngiye mu gisirikare mfite imyaka 22. 22. Yego. 22 niho wabashije kujya mu gisirikare cya FDLR. Yego. Wahunze ryari cyangwa wageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryari? Nageze muri Kongo mu 2002, njanywe na data wacu. Nta babyeyi mfite, ubwo nagiyeyo nkiri muto, mfite imyaka 8, agiye kundera. Ubwo nagezeyo rero FDLR iramfata injana mu gisirikare, nibona mu gisirikare gutyo. Yego. Wagiye mu gisirikare, wavuye mu Rwanda 2002? Yego. 2002. Mwasoreye agana he muri Kongo? Muri Kongo, nkigera muri Kongo 2002 nasoreye aho bitaga Irugabe, hafi muri Masisi, hafi ya Narubaya. Ubwo twavuye turi kwimukira aho bita Ikarenga, kugeza na n'iyi saha. Twavuye 2003. Yego. Ikarenga hakurya kuri Tonane cyangwa Ikarenga centre? Karenga kuri Tona, Karenga aho bitaga kwa Simoni. Kwa Simoni ndi kwareba kwa ba Munyaruguru. Yego. Ndahazi cyane. Ajya uvuze ko winjiye mu gisirikare cy'Abudera mu mwaka? 2014. 2014. Icyo gihe 2014 mwarangije seyi, mwahise mu Rwanda na bande? Nize seyi turwana na CNLD,
ubwo twagwanaga na CNLD itwivanguramo igwana na FDLR foka, ubwo intambara yarashize tugaruka aho bitaga mu Rutare mu Kirunga aho bita Kamatembe. yego Ubwo twarapumuzitse intambara iba nk'icecetse, ubwo bari batari bihuza na leta nyine twajya dushotorana n'ingabo za Kongo, bigera igihe bariyunga tuba bamwe kugeza igihe M23 yaje tugwana na M23. yego nashakaga kugira ngo wenda urareba hariya za Nyanzare wari uri ude ku mateka amwe waba uzi ku myitwarire cyangwa uburyo uriya mutwe wa Dominique Ndaruhutse bakunze kwita Domi, uburyo akorana na FDLR. Uriya Dominique Ndaruhutse n'uriya mutwe wa CMC. Abasirikari ndi kwiga seyi Domi n'ubundi akorana na FDLR. Niga seyi niganye n'abasirikari bo kwa Domi 26 ngira nti FDLR ni iforoma abasirikari bo kwa Domi ba CMC. Niba forum. Yego. None wenda nyuma y'icyo gihe FDLR mukimara ahantu waba wararwanye kuva icyo gihe ni nkahe imirwano waba warabayemo cyane aho waba warahanganye? Imirwano nagwanye nayo ni imirwano kutangira FDLR igwana na CNLD, ubwo zije gushira nyine twajaga kwatakana na guverinoma ya Kongo batari bihuza. Bakimara kwihuza intambara ya M23 igitangira natangiranye nawe urwana na M23. Yego. Wenda ntabwo atubwiye nite wabaga muri nite? Nabaga muri Karapu kwa Ruhinda muri Bombarde. Donc abaga kwa Ruhinda. Yego. Yego. Nyuma y'iyo mirwano wenda imirwano mwagiye ibahuza na M23 byari bimeze ute? M23 mwarayineshaga cyangwa yarabaneshaga? Yaratuneshaga. Mose ubwo umuntu guteye akagukura mu byiciro bya mbere akagukura mu bya kabiri n'icya gatatu ntaba ari kukunesha. Yego, watubwira wenda nk'ibirindiro bagiye babakuramo wari uri siri place wenda ugatangira ati twatangiye turwanira ahangaha M23 dukura ahangaha tuza gupoteza abanaba uburyo wari ukibyibuka? Yego ndacabyibuka. Rucuro naraharwanye, aho bita Itongo ndaharwana, aho bita Gicanga naraharwanye no mu Gicwa. Twarapotezaga kabisa. Yego. Ahantu hariya mu Gicwa mwamukiri kumwe na Ruhinda? Ruhinda yarambo twaratakaga we yabaga mu bice bya Shove, ariko twanagenda twajya kwataka turi ku mabwiriza ye. Yego. Imbunda n'amasasu mwabikuraga he mwabashaga kurwanira muhanganye nayo mu 23? Nakubwiye ko ubu ngubu twari twaramaze kwiyunga na guverinoma. Imbunda ni guverinoma ya Kongo yaziduhaga, amasasu, ibiryo. Ubwo ibiryo byaba byashize tukaje gukora vitayima yo kwiba by'abaturage nyine. By'abaturage. Wenda wanatubwira kuri make nyuma M23 ikimara kubarasa mukava mu birindiro byanyu, ariko maze igihe kingana tuvuye muri Kongo? Nageze hano mu Rwanda tariki 9 z'ukwa 9. Urumva ko ari nk'amezi 2. Muri amezi 2 ubu ngubu wari uri he? Ubu ngubu ndi Mutobo. Wari uri he muri amezi 2 mbere yo kugera i Mutobo? Mu ayo mezi 2 nari nkiri muri Kongo. Ahagana he? Nabaga bitaga Igatoyi iri hepfo ya za Rubaya. Yego. Tubwire amateka, waba waravuye mu gisirikare cya FDLR ryari? Ubwo nyine navuye icyo gihe ndi kwiremeta. Wiremese ryari? Wari uri Gatoyi ryari? Mbese urwo rugendo kuko uravuga mwarwanaga muri iyo hirya muri za parike ya Virunga muri kumwe na ba Ruhinda bakiriho, intambara irakomeza ku buryo ubuce byinshi mu M23 yakomeje kugira ifata. Wiremese ryari? Wari uturutse wavuye muri unité za FDLR ryari? Urugendo nagiye nyine M23 yaraturashe, idukura za Gicanga, idukura za Kirorirwe, iratujana idukura Rubaya,
turagenda tugera iyo bitaga muri side, turazenguruka Nyabibwe turazunguruka, twibona aho bita Iramba turazunguruka. Ubwo njyewe ngeze aho bita Iremeka ntangira kubona naniwe, ibyo ndimo ntacyo bizangezaho. Mpita mfata umwanzuro wo gutaha. Yari tariki nabavuyemo tariki 7 z'ukwa gatatu. Ngo ngenda nyine bambwiraga ko nyine Iremeta mu Rwanda bazanyica. Ngezeyo Iremeta muri M23 kwa Colonel François, ngeze aranyakira. Yari adeployinze Colonel François? Yari adeployinze aho bitaga Ikinigi byakwa General Mugabo. Yego arakwakira, aranyakira. Ubwo yakora administrateur ubitaga Manu Manweri wa Masisi. Aranjana bangeje Rubaya, barambwira ati dore umuhungu wanyu Yiremese, narinzwi mu Rubaya cyane, umuhungu wanyu Nzayisenga Yiremese, dore nguyu. Baranyakira ibisanzwe, bamfata neza. Igihe kigeze nagiye kubona mbona banshikirije u Rwanda, nibona mu Rwanda, ariko banshikiriza nzi ko bazanyica. Benshi muri Kongo bazi ko napfuye, ariko ndacariho. Ubwo nibona Imutobo. Yego, ukimara kugera mu Rwanda urukumva ko ari urugendo rurerure. U Rwanda rwakwakiriye ute? U Rwanda rwanyakiye neza, nari nambaye ibishwambagure, nagezemo bampa imyenda. Dore uburyo ndi kuyaga nta kibazo. Nabaga nambaye bote, dore ubu nambaye agakece ndasobanutse. Mfite ya sante, nawe urabibona. Birigaragaza rwose, sante yo irimo rwose, biragaragara kandi ko uri umusore ufatika, ibyo birigaragaza. Wenda hari ikibazo nashakaga kugira ngo mbe nakubaza. Abo waba warasize iriya wenda wanabwira, ariko ndabona hano hantu hari kuza igicu kitameze neza, niba kano kadukingiriza. Sinzi niba wakwegera ruguru cyangwa ukaba wanyegera. Yes, ndumva wegera imbere gake, n'ubundi ongera wegera imbere. Aha, ndabona wenda aho ngaho manza, aho ngaho. Yego, ukimara kugera mu Rwanda, nibyo nari nshatse kukubaza. Ayo makuru ukimara gusanga ko amakuru ari ikinyoma, ko nta kibazo kiriho, wabyakiriye ute? Eske ni bande waba warasize inyuma wahereza amakuru y'ibiri kuba? Donc amakuru y'u Rwanda uko rwitwaye muri kino gihe. Amakuru y'u Rwanda uko byitwaye, u Rwanda ni rwiza. Uwo nashishikariza wa mbere ni mon frere wanje Sadiki twiganye seyi, namushishikariza gutaha mu Rwanda. U Rwanda ni amahoro. Nashishikariza gutaha aho bitaga Muhire, gutaha. U Rwanda ni amahoro. Na ndetse n'ikiyongeyeho, umugore wanje naramusize, na n'ubu bamuhaga amakuru ko napfuye, ariko ubu ngubu ndahari. Nawe ndamushishikariza gutaha. Si ibyo no kumushishikariza, njyewe ndabyitaho, n'ubuyobozi buramfasha kuzamungezaho. Yego, wajya umugore n'abana 3 barasigaye? Yego. Basigaye agana he? Basigaye mu Rubaya. Mu Rubaya. Hariya mu Rubaya ho ni hafi, ntabwo ari ibintu bigoranye cyane. Hariya ho bazaza, icyo nemeza nuko hariya mu Rubaya bazaza kandi uzababona. Icyo ni ikintu kimwe cy'umuntu yakubwira. Imbaraga ubona buno FDLR yabifite imbaraga? Nta mbaraga FDLR ifite, nta mbaraga. Si imbaraga ifite nizo kwibana, imbaraga zo gufata igihugu nta na gake. Igihugu kirarinzwe. Yego. Aha, rero sinzi ijambo wabwira abakiri muri Kongo bari muri FDLR no mu yindi mitwe yitwaje intwaro, ijambo wababwira? Abo muri Kongo icyo nababwira cyo, icyo nicuzana n'iyi saha, nsigaye mbona ko twatinze mu nkorabusa. Bana twakuranye nageze ino nabonye nasanze ari abakire. Icyo nabifuriza ni ugutaha tugafatanya kubaka u Rwanda rwacu. U Rwanda ni amahoro. Yego, reka tugushimire rero, ukomeze ugubwe neza, ukomeze ugire ubuzima bwiza. Ariko wenda mbere uko ngusezera, ubu ngubu Karapu cyangwa FDLR hari imbaraga ubona yabisigaranye? Nta mbaraga, nta na zike. Ese ubwo nkurikije nk'abantu, wenda nk'urugero baba bafite nk'abantu nka 700, bakaba basigaranye nka 50.
wavuga ngo ifite izihe mbaraga? Nta mbaraga ntazo, nta mbaraga ifite rwose. ntazo. Bandimwe rero urakoze, ukomeze ugire impagarike n'ubugingo kandi ugire Imana n'amafaranga. Murakoze namwe turabashimye. Yego.